Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubati Khan mentakasni ulayathu bakaliang Sensha Democratic Alliance ka kershan uba lampang bla banlong ulampang batamma jangka council. Ubak Khan ulaong baka council ka pediang ya kijing ajing mut jangka sorkar jela ya ka sorkar India badai ban penkelai ka 6th schedule henry menjurpat ya kijing don jangki unrepresentative bat ya ka village council. Habakran hailat patai kubor ubak Khan ulayathu baka sorkar ka slam ban pelat ya ki skim jangka sorkar India syaka council. Nakaliang kajungi mentakasni ya keren sani bha kalong bangi menjurpat ya kajing rai yang sarkar bandan ya village council kajing pemenjur jungi ya kani nama kalong bangi syai kai kajing temu jong ka sarkar ba haba menjur ya kani village council namar kumbangi yang halo kanong rim banadu basdam ba kanunu ka amendment ka 6 schedule kadai banong banang pentlanya ke traditional institution ki bangi don ka bamut ki dor basno kaya takadaw kanunu ka jingwan ra ya ka amendment kapan penkeladur ya ki traditional institution jungi nakal yang jungi ngin menjur dalile ya kata but ya kanirung in sapen sengaw ka delegation ka pangin sekendu UCM ba nakal yang jungi ko banyo jing syai ngani la ka village council ka bagi temu tadai ne em kat kung bajing temu jong ka home ministry bakin dan kita ki cluster council ka pamut ba ki ngan suan kusai ki ka pamut ba ka shifo teligi sinong kindan gawe ka council ha ka bau sherman unde urang ba sinong tingi menjur kata namar ba kumno mentala da shifo teligi darbar sinong kin ha ka gawe ka council but we sherman urang ba sinong dong gawe ka sinong unlong sherman jo kata council ka ban ha jo ki shifo teligi sinong kanum ya ha bag ngenget pat ba kin menjur ka ni pat ha ka ju poru kan sawara no ka jingkulmar ya ka rukom sensyar hadar ke badan haka ri ke jongi kabalong kat kum kiritik dustu